Yes, igitondo cyiza shiti bavandimwe bakunze umuryango mugari wa RTV 24 nezere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye mwaramutse neza kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako anizere ko muri amahoro mbifurije kugira igitondo cyiza kandi n'umunsi mwiza cyane w'icyumweru ku bakristo mukizihiza nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane. RTV 24 ni Pazo niyo mazina yanjye ndabakero muri kino gitondo kugira ngo nubundi turebe niki kiri kujya mbere n'ubundi mu buzima bw'isi muri rusange. Uyu munsi ntangire n'ubundi ni burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine mu burengerazuba bw'igihugu cy'Urusiya. Imirwano n'ubundi ikomeje kugenda yiyongera kandi ku buryo bukomeye cyane. Intambara n'ubundi hagati y'Urusiya ndetse na Ukraine iracyakomeje kandi ikomeye mu buryo budasanzwe, kandi n'ubundi bitero by'indege n'ibisasu bya Misiri n'ubundi biri kwiyongera umunota ku munota kubera yuko Urusiya bwakomeje n'ubundi gutera Ukraine cyane cyane n'ubundi mu bitero by'indege ndetse n'ibisasu. I Kiev iri joro hakaba habaye ibitero bya Misiri za balistike mu ijoro no muri ryakeye ry'uyu munsi iringiri ryakeye ryejo kwa 25 n'ubundi Nyakanga, ndetse inyubako yo guturamo yarashwe irangirika. Ibi rero bikaba bikurikira n'ubundi gitero gikomeye cyabereye n'ubundi hafi ya Kiev muri Kritivo cyahitanye abantu nibura 10 kandi gikomeretsa abantu barenga 100 mu myiyereko ya za drone. Ni mu gihe kandi n'ubundi Ukraine nayo yakomeje ibitero by'indege zitagira abapilote drones ku butaka n'ubundi bw'Uburusiya, harimo ibitero ku bikorwa remezo bifitanye isano n'ingufu. Ubwo tuvuze ingufu tuvuze ibikomoka kuri petroli, amashanyarazi ndetse n'amazi n'ibikoresho by'ingabo z'Abarusiya muri iri joro rero n'ubundi bikari ko byagenze muri Zaporizhzhia iri mu bice n'ubundi bigenzurwa n'Uburusiya ariko byo muri Ukraine. Abayobozi bashyizweho n'ubundi n'Uburusiya bavuze ko igitero cya drone cyahitanye abantu 12 barimo abana 5 abandi 19 barakomereka. Ukraine ntayahise n'ubundi igira icyo ivuga kuri icyo kirego cyangwa se ngo igira icyo itangaza, gusa ariko gahunda n'ubundi ifite Ukraine niyo n'ubundi kubanza igahashya ndetse igasubiza inyuma ingabo z'Abarusiya n'ubundi mu bice zigaruriye n'ubundi abo burasirazuba bw'iki gihugu. Hari kandi impungenge zo kwaguka kw'intambara. Romania yarashe n'ubundi drone yinjiye n'ubundi mu kirere cyayo, ibintu byongerereye n'ubundi impungenge ku mutekano w'ibihugu by'umuryango wa North Atlantic Treaty Organization abikikije n'ubundi Ukraine muri iyi misi akorera ko naho urugamba rwatangiye kugenda ruhasatira. Ku ruhande rwa diplomasi, Perezida wa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev yasabye ko habaho guhagarika imirwano no gusubukura ibiganiro by'amahoro. Perezida Vladimir Putin we yavuze ko n'ubundi amahoro asaba Ukraine kuva mu turere tumwe twa Moscow tugeze kuri tune, ivuga ko n'ubundi ari utwayo no kureka n'ubundi umugambi wo kujyana n'ubundi muri NATO cyangwa se North Atlantic Treaty Organization n'umuryango umwe gutabarana ndetse w'ibihugu birimo Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi. Ikaba n'ubundi bisabwa rero n'Abarusiya Ukraine ikaba yarabyanze kugeza ubu ngubu rero n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine ndetse n'uburengerazuba bw'igihugu cy'Uburusiya, kubera yuko nta masezerano make yo guhagarika intambara n'ubundi arashyirwa hagati y'impande zombi, kandi n'ubundi imirwano irakomeje kuko Uburusiya n'ubundi burakomeza ibitero bya Misiri na drone muri Ukraine. Kugeza amagingo angahe butuvuga n'ubundi Zaporizhzhia, Kritivo ndetse na Donbas na Donetsk hose n'ubundi hari ibitero bimeze nabi, mu gihe n'ubundi Ukraine nayo n'ubundi ikomeje n'ubundi gukubita ibirindiro by'ibikorwa remezo biri mu Burusiya imbere kugira ngo n'ubundi ibanze kuba yahagarika iki gihugu mu buryo budasanzwe. Ni byinshi byangiritse muri no ntambara kuri uyu mugoroba mu gitero cya byaraye bibaye iri joro, kuko muri Kiev ubwo ni muri Ukraine ibice by'ibisasu byaguye n'ubundi mu turere nibura dutatu abindi bitera inkongi z'umuriro. Inzu rero n'ubundi y'amagorofa menshi yangiritse cyane cyane n'ubundi ku magorofa 7 ndetse n'8. Kugeza rero n'ubundi gihe n'ubundi amakuru aheruka gutangazwa mu kanya mu masaha ya saa 10 za mu gitondo nta bantu n'ubundi bari batangazwa ko bahitanwe n'ibyo bitero by'Uburusiya muri iri joro, ariko ibyangitse byo bikaba bivuga ko ari amanyubako. Amajyaruguru ya Kiev igitero cya Misiri cyabaye ku munsi wo kwa 24 Nyakanga, hari ku munsi wo kuwa 5 cyangije cyane ahabereye igikorwa cy'inganda zikoranabuhanga mu by'uburinzi cyangwa se mu by'ubwirinzi bwo mu kirere, aho n'ubundi nyubako zasenyutse cyangwa se izindi zikangirika ku buryo budasanzwe, ndetse n'amazu yo hafi akangirika bikomeye. Abantu 10 barapfuye
hafi ijana nabo barakomereka. Urumva ko ni intambara ikomeje n'ubundi kugenda yiyongera umunota ku munota. Kurivika mu gice cya Zaporizhzhia kigenzurwa n'ubundi n'Uburusiya, igitero cya drone cyangije cyane inyubako z'ahantu ho kuruhukira muri Garden of Resting cyangwa se Leisure Garden. Imodoka zirashya zigendamo abantu ndetse haboneka amatongo menshi hafi ya hari piscine abantu baba bogeramo. Abayobozi bashyizweho n'ubundi n'Uburusiya bavuze ko n'ubundi 19 bakomeretse ndetse 12 bakicwa muri ibyo bitero byagabwe n'ubundi na Ukraine, nubwo Ukraine n'ubundi itarigera igira ikintu itangaza akubiri gutangazwa n'abayobozi b'Abarusiya. Ku ruhande rw'Uburusiya, ibitero bya Ukraine n'ubundi nabyo byakomeje kwibasira cyane ibikorwa remezo abifitanye isano n'ingufu n'inganda, ariko amakuru yizewe neza ari agenda agaragara. Nabonye uyu munsi ko n'ubundi ntago haragaragara urutonde Uburusiya butangaze urutonde rw'ibyangiritse mu gihugu cyabo ndetse n'umubare w'abapfuye kugeza amagingo aya ngaya. Imibare hari irashidikanwaho mu buryo budasanzwe kuko yuko Ukraine n'ubundi ingabo zayo zirwanira mu kirere zakoresheje n'ubundi buryo bwo kurinda ikirere kugira ngo n'ubundi zihagarike cyangwa se zisenye misile zari zije n'ubundi zigana muri Kiev, nubwo zimwe zageze ku ntego zazo, ariko cyane ko n'ubundi icyaraye kibayeho umuntu yavuga nuko n'ubundi ingabo z'abanyayukraine nazo ntago zicaye gutyo gusa zase nazo zisubiza n'ubundi ibitero. Perezida Vladimir Zelensky yakomeje muri kwamagana ibitero by'Uburusiya ndetse no gushimangira ko Ukraine izakomeza kwirwanaho kugeza Uburusiya nabwo bwemeye bukamanika amaboko ngo ntago izigera n'ubundi isubira inyuma. Ukraine n'ubundi ikomeje ibitero bya drone ku butaka bw'Urusiya muri kino gitondo muri St Petersburg, Kursk ndetse na Farsi ku nyanja ya Azov, inyanja itambukamo ibinyampeke byambuka bigenda biva mu bindi bihugu bigana mu Rusiya ndetse niva mu Burusiya biza kuri Crimea, Sami ndetse na Dnipro. Hose bikavugwa ko n'ubundi igihugu cya Ukraine kirimo cyagaba ibitero kugira ngo gihagarike ibikorwa urujya n'uruza ndetse rw'ibiguhanahana ibikoresho kw'abasirikare b'Abarusiya. Cyane rero n'ubundi uyu munsi ku bikorwa remezo bitanye isano n'ingufu n'inganda, ni kuvuga ngo inganda za nucleaire, inganda za petroli, inganda z'imiriro y'amashanyarazi, inganda z'amazi, byose biri kwibasirwa cyane ndetse n'igice cy'inganda n'ubundi z'Uburusiya n'ubundi mu kwihimura no kugabanya ndetse ubushobozi bw'Uburusiya bwo gukomeza kugaba ibitero mu gihugu cya Ukraine, byose bikaba mu bishingira n'ubundi ku bitero no muri bikugabwa n'ingabo z'abanya-Ukraine. Tukire n'ubundi muri iki gitondo rero iki gitero n'ubundi cyabaye iri joro n'ubundi amakuru yizewe aracyari make cyane kubijyanye nuko Ukraine yaba yamaze gukora igitero kinini cyo kwihorera Atamatumke, ndetse sinavuga ko hari igitero n'ubundi runaka cyakozwe uyu munsi mu masaha ya mu gitondo cyane gihambaye, ariko iki cyari kibaye nijoro kikari igitero n'ubundi kidasanzwe kandi cyaje n'ubundi umuntu yavuga ko cyari kije n'ubundi gukora ibihambaye. Bikaba ko n'ubundi uyu munsi umuntu amara ino ntambara n'ubundi isa nk'iri mu cyico n'ubundi cy'intambara y'ikirere cyane yo kunaniza n'ubundi umwanzi. Uburusiya bukoresha n'ubundi cyane misile na drone ndiko n'ubundi n'ibitero ku bikorwa remezo, mu gihe Ukraine nayo n'ubundi ikoresha long range command. Ni gahunda n'ubundi ya Perezida Vladimir Zelensky yatangijwe kugira ngo n'ubundi agabe ibitero n'ubundi ku butaka bw'Uburusiya imbere mu gihugu turuke cyane aturutse mu ginjire mu burengerazuba ndetse no mu burengerazuba bw'amajyaruguru yego bw'iki gihugu cy'Urusiya bimeze nabi cyane ku mupaka wa Ukraine ndetse na Belarus. Naho urumva ko umutekano wongeye kuba muke cyane nyuma yuko n'ubundi indege z'Urusiya zagaragaye mu kirere cya Romania, bityo NATO igativwa ko n'ubundi umutekano w'ibihugu byayo utameze neza. Belarus nayo rero n'ubundi Ukraine yatangaje ko byanze bikunze ishobora kuza kwisanga mu rugamba. Nibyo ngibyo biramutswe bitangazwa n'urugamba n'ubundi rukomeje kujya mbere n'ubundi hagati y'izi ngabo z'impande zombi, ariko cyane Uburusiya burimo ragaba ibitero n'ubundi byo kwica cyane kuko bari gusenya, bari kwangiza. Amagorofa ageze ku 8 yamaze gusenyuka n'ubundi muri Kiev mu gitero cyari kibaye nijoro gusa. Urumva ko ni ibintu bidasanzwe kandi umuntu avuga ko bikomeye cyane. Reka rero mbifurize kuza kugira umunsi mwiza kandi Nyagasani aze kubishimira. Abane namwe ni RTV 24 anipazo niyo mazina yanjye, murabimenyere kuba mari kugira ngo byose bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mugire icyumweru cyiza Kanyagasani abishimire, turabakunda, atubifuriza ibyiza. Imana ihumugisha imirimo y'intoki zanyu, tuze gusubira mu masaha ari imbere tureba ibindi byinshi bibuze kuba bigezweho. Umunsi mwiza, ciao ciao.